ka politik ba bayade bat kamo tarasan kejungi te general sekretari jong kamo tarasan sarkil ula de pensyai te ula de ban pensyai nrei ka jingmi hi haka politik dei tang kamo tarasan jungi ba kibriu ki yami kano konstitusi don ki ba mi don ki barung tengang asya mangne bagi tu ki khat sangut bagi ong ba kidei ki UDP ki jongi kito te kim dei khat sangut ki badai hok ki jongi yang tu kidei tang sangut ki UDP te ki mi bat kito ki ba mi ru ki ba khamlong aktif ong tu kidei tang arngut laingut le ti kilaja slem ba kilaja slem wadangi ki parti ru ngim datip pahatip gidang don ni kim don siu ban ngi kata tende ke jingmi ke jongki laban ong kakta laban ong kakta te haba mi da don hi am jingta ndai ban ya compare ya ka arajar khat lai hadu arajar khat prale ubami na ka parti ke jonga ki nongkit kam kimi hadu saup hon rungut hau arajar khat pra saup hon rungut tang bahakat tu kapor kiba mi kidai rirong ba pakabat kim da kwa padeban le penmi kot khobor rane ban ai YouTube ban le ki batisi la ne shanu kinum le ten rei nga tip sai ba sao phon rungut kimi ten rei arjar kapra nga kham tambun padban hau bo kimi sao phon rungut renga tam jan arajar e temen ta ngila da besong menin ru ya ka estu komiti te ngila yo ru ya report na ki keleng jong kisnong kithau ki ba kwa ban rung le ki ba bun ba ka parti UDP ki jongi menta te kan sadon ka por ya phi gine ru ngin sapen I ba kan no spa kan no phongut ki riurong ba kinwan rung sa UDP ngimpat kwa menta ban kren sa khamat namar ba ka parti ki jongi ru hapo motarsan menta ka bamut ki babun ki briu ki pek parman ba datang ka UDP menta ka regional party ka bala ban ai jing sakri ya ka state na nang ni sakmat regional party ngamar kumolong menta hapo ka motarsan ki jongi ka SSP kadai ka regional party ka bala khamhe bro sikata bat ka jing ya le hapo motarsan jungi ka dei bat ka SSP te ka SSP mata kala dapai arlian ikong biolin ibadai I kandidat jong ka SSP itu ilami no ila leit bania le naka NPP te lawan mi pli da I ba chaklian war na umdai utrai konstitusi te umut ban wan yele apo motarsan jungi te kibriu jungi na po ka SSP ong ya ubriu ku bomdai utraja ka atrai muluk kumdongin siwele ya kersan mo andala job ru seingin ya kendu yu mo hanrei ladang kersan ikong biolin ru ngim kwa namar ki kasih jungi apo motarsan ni ong ke NPP kedai parti karo kumba ong karo yak parti UDP jungi pede bong kasia parti kijo gujing sengau mo karo wong kasia parti kasi jungi wong karo parti te hapo motarsan kene NPP kampat rung te ka SSP pede hakajing pai no jong ikong biolin wan bonabar konstitusi te ka konstitusi jungi te kam itu yo bonabar ubei Ustad utem kan noru ai ba unsari do utraja ka trai muluk kata ka de jing sngau jong pai ba apo motarsan jungi te hangki menta ban ong ba kata ka jing mi ke jong ki de ho oi mi kan sadar ka por pada ngi sa mi kan no phungut pada ki barung kin bun ki barung ya ki ba mi